yang boleh laju lagi. Itu ini boleh laju lagi atau ini boleh laju lagi? Semua boleh laju. So semua boleh laju. Okey, macam ni je. Okey, orang bagus. Kalau mau start macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan Abang Sado dan follower baru Abang Sado. Sekarang Abang Sado dekat Kandan ATV Ride dan Kandan Fishing Park. So kalau korang mau datang sini, semua fun saja. You boleh nampak tempat ini. Besarnya. So Abang Sado sekarang di sini dengan pasukan saya dan kita mau buat apa pagi ini? Kita mau vum. So kita mau pergi 3 air terjun. Abang Sado mau buat apa di sana? Saya mau salam apa? Ikan duyung. Okay, so Abang Sado I show you guys around. So mari. Ini yang sudah lama tapi ini boleh terbang lagi juga, okey. Kalau you mau pakai, kalau you mau naik ATV ni, kita kena pakai helmet. Okey. So I tunjukkan kepada semua. So macam ni je. Kalau you mau naik ATV, your safety is very important. What do they call safety? Keselamatan. Keselamatan. This one is very important. So okay, jom. I show you guys. Ini satu, ini dua, dan ini 3 dan 4. So I show you guys. Ini fast. Jangan lari. So ini fast. Ini kawan saya yang jemput Abang Sado sini. Terima kasih Abang Sado, appreciate you. So boleh bagi tahu kepada semua. Kalau kawan-kawan saya mau datang sini, apa you boleh bagi diorang? Diskon atau apa? Alamak, jokes. Okay, bagi tahu kepada semua. Kita ada diskaun untuk package 3 package tu. Yang 1,5 jatuh ke 120, 220 pergi ke 1,5, 400 jatuh ke 300. Okay, Masya Allah. So korang sudah dengar So pagi ini dengan kawan-kawan saya, pasukan saya, so kita mau pergi 3 air terjun. 3 air terjun tu macam Abang Sado kata tadi, saya mau pergi salam ikan duyung. Itu saya mau cari je. Saya mau cari ikan duyung. Yang boleh laju lagi. Itu ini boleh laju lagi atau ini boleh laju lagi? Semua boleh laju. So semua boleh laju. Okey, macam ni je. Okey, orang bagus. Kalau mau start, macam mana boleh start? Okey, macam ni je. Okey, tarik brake. Tarik brake. Mana itu brake? Ini close. Ni brake. No, Ini brake. Ini brake. Ini close, right? Ni Brake, there's no clutch. 2 brake. Yep. So start sekarang. Tarik brake. Tarik brake. Oh, Jet ski. Macam jet ski. oh macam jet ski. Okey. Sekarang Abang Sado mau terjun. Mana drive? Ini drive tu ke mana? Depan. D. D. Oh, tapi tak ada D. Ini macam R. Wah. Korang boleh nampak tu. Alamak. Sekejap. Thank you.